Hi guys, kardom yo pinibang kini ko pilo na pakai pute di hangitun sing paklang po pinita hempen hot horit pen hedi e paitum rit keda masike wana hanlo jola hai hedi jo organics ahanang selo yo bong homa thesu pen ang kortun po la pen ladak bang ke pilo itu ha ladak bang ke pilo thengbon do la pen la bai tisurong mana tiro yo la pen la bang ke lo kong lo labang ko pitong ni ho lang pode labang ki Henru jo ki Henru edi lasi non into po lupen tangte nang lang dunun de ni tum ko sol pen si kitun ma edi pakang pode mama kilada edi ngilong lalu urto ha thak bangke tharmit arbo lo lepen arlo bain lo bilol ko si tharmit arbo kidi makedi angin pamen ngalo di tharmit arbo tharmit kecam angin jogging mana dun po lapen la birik si kami po dun po pen harsun kilok kami di paler si paler prakat po lang kilo dun po paler prakat si jokon po pen ingkis kami po dun po di jokon po ingkis ito na nempo kami jokon po borda lang may o ilit ekiti ano masih santi borlo la penonda keda naksi langsung pen kangthu ye ha atak along bat dun het karbi hedi pergi tapos si pamen pa Supen arbo hedi apar kila da nempo ingti lopong lasan si jokon po nempo pegano chungi pega nangri kila sa chochoma chocheche so guys nonda kedi lada kedi lopong chok pade lopong white halsi hedi देखिए ना मेरे फेवरेट ahang ano lang tentu baju lah ya diisi terus sige baju sila lalu lapen ada bagian yang pokok angin hadi guys angin ke angin cir lapan itu angin kemet tuh atau beri ini paikan aku ya setelah senang ini kami kodor bilang nanti mau lalu pada cakap nah mehek kono akriben nasi pamen ya ano bang tisik lapan yun yang tadi
bong